Emakhulu elisebenti letisebenza ngaphansi kwenkontileka emayini imbala ditsi tivalele emagede ngekutsi timalunga eNomsa. Kusolakala kwangathi lembi mayelana nekukhula kwelinani lelisebenti letijoyina iNomsa. Njengoba ngaphambilini AMCU bekungiyo inyonyana lenemalunga lamaningi kule mayini. Kepha iNomsa kubonakala ikhula ngemalunga lekuyintfo lefuna kudvonsisa madima i-AMCU. Maabane re representse meeting fa le maphodisa. Re tsentse meeting le ma security ra dumalana gore ba go bua le boetapele ba dikontraka ba batla gore fa feedback ya maabane letisebenzi titsi atikavinjelwa kwemsebentini kuphela kepha tikatfuli nemholo wato walenyanga kaona ke kopa dituelo tsa ona tsa di sebediseng tsa kgwedi tsengata ha re na taba le tsona di tla bona ke mokgatlo wa rona wa Nomsa inyanga iphelile khange basinike nalo mali kunabantu enibavela ubuhlungu abathi treatment kodwa namhlanje abanakutya abana nix kusenjalo lemayini nelithemba ukuthi tolusombulula loludzaba ngekusheshsha. It's an unprotected work stoppage and the normal procedure is no work, no pay, and that's why it's very important that we try and resolve this as soon as possible. We are in a meeting with AMCU, which is the majority union, and our worker representatives at the mine. iNomsa ithi ikhulumisana nebaphathi bale mayini ngenhloso yokutfola sisombululo. Imitamo yokutfola iAMCU ukuthi iphawule ngalolu dzaba imbange iphumelele.